Hindi ya guthomo kwa bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-2026, Minista wa kigina John Mbadi atariria ati bajeti ino ya ciringi tiririoni 2 ikubatara ciringi tiririoni 3.2 kuma mihuko-ini ya Kenya. Kuringana na Mbadi, ciringi tiririoni 2.75 ikuma magoti-ini ma mutugo ma o muthenya maria makurihio wa Kenya. Kigina kiu kingi gia ciringi bilioni 567 ikiumana na motungata ma thirikari maria marihagio wa Kenya. We are focused on the following broad areas. First, easing tax burden on Kenyans by increasing the pool of taxpayers and enhancing tax compliance. In this respect, the ongoing work on the digitization and automation of the Kenya Revenue Authority, in line with the Kenya's medium-term revenue strategy. Thus, all who are able shall henceforth contribute to financing the operations of government and development of our country. Ona GUTUIKA Mbadi ndananirira magoti meru o mothe akenya aria matarihaga magoti makaheo mukana wa guikio moko ruhonge rwa KIRI rukiheo wira wa kwandandura namba ya arihia magoti. Kenyans have been very resolute in voicing their concerns that include overtaxation and high cost of living. Twambe tugie na tureta realistic budget na realistic revenue estimate. Leu kuga ati KIRI ni kungania trilioni 3 na iguru ri ni kuga wa mbere ahuria biashara anini ni makuharacwo muno ni KIRI ikigeria gwetha mbeca ici. Number 2 ni kuonania kuri magoti ukuigua kahora makenja ko introduce o makuhinyiriria ki o makuhinyiriria raia kuringana na watu onete kinya muhuthirira wa biata cia housing levy tungirokire na proposal mbeca twambe tucieherie tondu kinya iria ciri kuo turaigua thirikari iraci invest na treasury bills tondu matirahota kinya gwaka nyumba ino narua kuringana na mbeca iria marekatia kuringana na mbeca iria marona. Mbadi arahura gikeno kia arimi akahua na macani kuna niendekithitie maratathi maria mahuthikaga hari kuha kahua na macani gukorwo magikio gikero-ini kia magoti kia zero rating undu uri kunyihia muigana wa mbeca iria huthagirwo ni ithei hari kuha macani na uguo murimi akinyirwo ni kigina makiria kiria gitumaga thogora wa majani ukorwo te munene ri ni taxation ire koragwo ireho na hau thirikari ni uga ni gugakorwo na packaging ya macani packaging yayo ikorwo itumbi zero rated. Packaging materials show the cirari na VAT, cirari na customs, cirari na excise ya 35%, no customs ya 35%, excise ya 25% na VAT ya 16%. Nona macani momene maria turagura guku locally mako na VAT na runtu gore tukiheria. Ona GUTUIKA ni mwaka bururi warametie bajeti yaguo na gikiro kinene. Mbadi akahithuria ati hari bajeti ino ciringi bilioni 932 no ikombereirwo gikiari kigina gitanyite kuongerera thire wa bururi na gikiro kinene. They are all indications that we are still within the law. We've had credible institutions informing this particular country that our debt is still sustainable. Hede gikaro giki ministry no netariria hari uthurimi wa mathire kana pending bills ukinyete riu bilioni 229 ikirikia kuhetokio irehwo gatagata-ini ga ciringi bilioni 571 irathie na mbere gwikwo uthurimi. Ona GUTUIKA gutire magoti meru mathometwo umuthe ni Minista wa kigina John Mbadi mukenya no guthi na mbere na kurituhirwo ni murigo wa magoti kuona ri na ciringi tiririoni 3.2 iria kuri haire magoti na motungata ma thirikari. Adina Kameme TV kuma cikaro cia bunge guku Nairobi. Letora kone Bataro wa Mwangi.